ತಿಲದುಮ್ಮತಿ ಉತುರು ಬರಿ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ಉತಿಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗುಳಿಗೆನ್ ಕೊರಿಯಗ್ಗೆಂದ ತಿಲ ಉತುರು ರಂತಾಜ್ ಗುರು ಆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮು ಫಿನಿರೋಳಿ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಉಮರ್ ಆದಮ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫರಿಹಜ್ ಅಂಡ್ ಉಮ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ STO ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಯ್ಯತುಂಗೆ ಮಜಿಲಿಯುಗೆ ಬಾರಶ್ ದಾಯಿರಾಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶುಜಾವ್ Digital partner Diragu, printing partner Ink Motives, partners Motive. अस्सलाम वालेकुम तिलावतुर ರಂತಾಜ್ ಗುರುವ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮಿದಂ ಫಳಿಗೆ ಶರಫೆರಿ ಮೆಹಮಾನಕಿ ಉತೀಮ್ ಫೆನಕ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುಸೇನ್ ನಸೀರ್ ಮಿದಂ ಫಳಿಗೆ ಫುರತಮ ಕಿಯವಾ ಬෑವರಿಯಕಿ ಬಲಾಗಿನ್ ಕಿಯಂಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿನಕುಂ ಹಾಲಿಫ್ ತುರಾಕುಣು ಮಾಜೆಹಿಗೆ ಆಯಿಷತ್ ಶಾಯಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದು ನಿಹಾದು ನಂಬರ್ ಎನಕ್ صحيح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل أمر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. صدق الله العظيم. ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಬಲಾಗಿನ್ ಕಿಯಂಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿನಕುಂ ಹಾಲಿಫ್ ಅತೊಳ ಮದರಸಾಗೆ ದರಿವರ್
عائشة شها أحمد بلازا حالف هورفشي نواء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب صدق الله العظيم. ಬಲಾಗಿಂಕಿ ಒಮ್ಗೆ ಗೊಫಿಂಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿನಕು ದೆಂಕಿಯವಾಣಿ ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ಆಮ್ನತ್ ಮುಫ್ಲಿಹಾ ಉಮ್ಮೀದುಗೆ ಹಾಲಿಫ್ ಕೆಲ
د. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض. إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಬಲಾಯಗಿನ್ ಕಿಯಂಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿನಕು ವಶಫರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ಆಯಿಷತ್ ಅಣುಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನರುಗಿಸ್ ವಿಲಾ ಹಾಲಿಫ್ ವಶಫರ್. د. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله العظيم ಬಲಾಗಿನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿನಕೊನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಗಾಜಿ ಬಂಡಾರನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರ್ ಅಲಿಯಾ ಬಿಂತ್ ಅಲಿ ಅಸ್ಲಂ ಉತುರುಗೆ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಗ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم
من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله العظيم. Den kiyawani badagen kiyomge gofin ki stage tinakun ihavandu school ge derivar Altaf Akmal Hussein Rashid Evablu Halif ihavandu number nak Tine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون
تخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير صدق الله العظيم. ಬಲಾಗಿನ್ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿನಕೊಂದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಬಾರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ಆಯಿಷತ್ ಇನಾನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೀಚ್ ಹಾಲಿಫ್ ಬಾರ ನಂಬರ್ ಎಣ್ಣಾಗ ಏಕೆ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما
في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ಬಲಾಗಿನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೋಫಿ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿನಕುನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಅತೊಳ ತೌಲೀಮಿ ಮರ್ಕಸ್ಗೆ ದರಿವರು ಹಾಲಿಫ್ ದಿದ್ದು ಲಾಜು ತುಲುಸ್ಮಿ ಮರಿಯಂ ಮಾಯಿಷಾ ಮುಹಮ್ಮದ್. ನಂಬರ್ ಎಣ್ಣ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. صدق الله العظيم.
ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಬಲಾಗಿನ್ ಕಿಯಂಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿನಕುಂ ಫಿಲ್ಲದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರ್ ಹಾಲಿ ಫಿಲ್ಲದು ಫೇರುಗಸ್ತುಷ್ಗೆ ಆಮ್ನತ್ ಲೀನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಾಜಿಮ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ನಕು واحد واحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಬಲಾಗಿನ್ ಕಿಯಂಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿನಕುಂ ಮೊರಾಯ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಮೊರಾಯ್ದು ಫಜಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಈತನ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ನಕು هات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدوا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. ಬಲಾಗಿನ್ ಕಿಯಂಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿನಕುನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಉಲಿಗಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಉಲಿಗಮ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾ ಆಯಿಷತ್ ಇಬಾ. ನಂಬರಿನ දිහයි. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم
عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد ومما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم صدق الله العظيم. ಬಲಾಗಿನ್ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಟ್ ತಿನಕೊನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಮೊಳದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಮೊಳದು ಬಗೀಚಾಗೆ ಶೈಹಾನ್ ಶಿಯಾಮ್ هاتف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما
عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين صدق الله العظيم. ಬಲಾಗಿನ್ ಕಿಯೊಮ್ಗೆ ಗೊಫಿ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿನಕೊನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಮಾರಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ಹಾಲಿಫ್ ಮಾರಂದು ನಿರೋಳು ಉಷಾನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಮೀದ್. خطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن
عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. දැන් කියවාණි බලාගෙන් කියම්ගේ ගොෆින් කී ස්ටේජ් හතරකුන් ಹಾಲಿಫ್ ಅತೊಳು ಮದರಸಾಗೆ ದರಿವರು ಹಾಲಿಫ್ ಹೋರಫುಶಿ ಹುರಾ ಅಹ್ಮದ್ ಅಶ್ಹಲ್ ಹುಸೇನ್. ನಂಬರ್ ಎಂಡ أشيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى.
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى صدق الله العظيم. ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿಕ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತರಕೊನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಕೆಲಾ ಫೆಂಫಿಯಾಜ್ಗೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಹ್ಫೂಜ್ خطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسابا وصهرا وكان ربك
ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا صدق الله العظيم. බලාගෙන් කියම්ගේ කොෆින් කී ස්ටේජ් හතරකුන් දෙන් කියවාණි වශෆර් ස්කූල්ගේ දරිවර හාලිෆ් වශෆර් හුදුෆිනි ෆෙම්මාගේ මරියම් මහා මුහම්මද් نمبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا
ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತರಕುನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಗಾಜಿ ಬಂಡಾರನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮ್ ಅನ್ಸಾಮ್ ಆಯಿಷತ್ ಯಣಾಲ್ ನಾಸಿಫ್ Noe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. صدق الله العظيم. ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತರಕುನ್ ಇಹವಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ಹಾಲಿಫ್ ಇಹವಂದು ಬುಲ್ಬುಲಾಗೆ ಫಾತಿಮತು ನದುವ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. صدق الله العظيم. දැන් කියවන්න බලාගෙන් කියම්ගේ ගොෆින් කී ස්ටේජ් හතරකු බාරට් ස්කූල්ගේ දරිවර හාලිෆ් බාර වෙනිස් ආයිෂත් උමයිමා හතේ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم. ಬಲಾಗೆನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೋಫಿನ್ ಕೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತರಕೊನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಅತೊಳ ತೌಲೀಮಿ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ದರಿವರ್ ವಾವ್ ಫೆಲಿದು ಶುವಾವ್ ಜಕ್ವಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون صدق الله العظيم. දැන් කියවානි බලාගෙන් කියම්ගේ ගොෆින් කී ස්ටේජ් හතරකුම් ෆිල්ලදෝ ස්කූල්ගේ දරිවරු ಹಾಲಿ ෆිල්ලදෝ ෆිනිරෝಳಿ ಆಮ್ನತ್ ಶಾಹಾ ಹಸನ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا
الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون صدق الله العظيم. දැන් කියවාණි බලාගෙන් කියොම්ගේ ගොෆි කී ස්ටේජ් හතරකු ಮುರಾಯ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ಗ ದರಿವರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಮುರಾಯ್ದು ತಮ್ಹೀದಾ ಮನ್ಸಿಲ್ ರಾಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಶೀದ್ හතර أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون صدق الله العليم. ಬಲಾಗಿನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿಕ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತರಕೊನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಉಲಿಗಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ಹಾಲಿಫ್ ಉಲಿಗಮ್ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಫಾತಿಮತ್ ನಿಹಾ ಅಹ್ಮದ್ ನಂಬರ್ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. صدق الله العظيم. ಬಲಾಗಿನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತರಕೊನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಮಾರಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರು ಹಾಲಿಫ್ ಮಾರಂದು ದುಂಬುರಿಮಾಗೆ ಶೈಬಾ ಬಿಂತು ಮುಹಮ್ಮದ್
د أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم. ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಬಲಾಗಿನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಹಕುಂ ಇಹವಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ದರಿವರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಇಹವಂದು ಲಿಲಿಗೆ ಆಯಿಷತ್ ಝಾರಾ ಅಹ್ಮದ್ ಜಿರಾನ್ د أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم كنتم أعداء إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
ತಿಲದೊಮ್ಮತಿ ಉತುರು ಬರಿ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲ ಉತಿಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೊಳಿಗೆನ್ ಕೊರಿಯಗೆಂದ ತಿಲ ಉತುರು ರಂತಾಜ್ ಗುರುವ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮ್ ಫಿನಿರೋಳಿ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಉಮರ್ ಆದಮ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫರಿ ಹಜ್ ಅಂಡ್ ಉಮ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ STO ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರೈಯತೋಂಗೆ ಮಜಲಿಯುಗೆ ಬಾರಶ್ ದಾಯಿರಾಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶುಜಾವ್ Digital partner Diragu, printing partner Ink Motives, partners Motive Guests, Timeless Builders, OLH Motives, Mafahi Motives, ULive, Personal Computers, Moldavian, Kavanigarang, Duas Online. ತಿಲದೊಮ್ಮತಿ ಉತುರು ಬರಿ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲ ಉತಿಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೊಳಿಗೆನ್ ಕೊರಿಯಗೆಂದ ತಿಲ ಉತುರು ರಂತಾಜ್ ಗುರುವ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮ್ ಫಿನಿರೋಳಿ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಉಮರ್ ಆದಮ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫರಿ ಹಜ್ ಅಂಡ್ ಉಮ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ STO ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರೈಯತೋಂಗೆ ಮಜಲಿಯುಗೆ ಬಾರಶ್ ದಾಯಿರಾಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶುಜಾವ್ Digital partner Diragu, printing partner Ink Motives, partners Motive Guests, Timeless Builders, OLH Motives, Mafahi Motives, ULive, Personal Computers, Moldavian, Kavanigarang, Duas on ಬಲಾಗಿನ್ ಕಿಯಮ್ಗೆ ಗೊಫಿನ್ ಕಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾಕುನ್ ದೆನ್ ಕಿಯವಾಣಿ ಹಾಲಿಫ್ ಅತೊಳ ತೌಲೀಮಿ ಮರ್ಕಜ್ಗೆ ದರಿವರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಬಾರಶ್ ರೀಕೋ ಆಮ್ನತ್ ಮೈಶರಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني
إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا صدق الله العظيم. ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬೋ ಮಿದಂ ಫಳೀಗೆ ಕಿಯವೊನ್ ನಿಮುನಿ ಮಿರೇಗೆ ದಂ ಫಳೀಗೆ ಕಿಯವೊನ್ ಫೆಶೇನೆ ಮಿರೇ ಅಗ್ಗಡಿ ಸುಮ್ಮಿನೆಟುಗ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ತಿಲದುಮ್ಮತಿ ಉತುರು ಬರಿ ಅತೊಳ ಕೌನ್ಸಿಲಾ ಉತಿಮ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೊಳಿಗೆನ್ ಕೊರಿಯಗೆಂದ ತಿಲ ಉತುರು ರಂತಾಜ್ ಗುರು ಆ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಹಾಲಿಫ್ ಉತೀಮ್ ಫಿನಿರೋಳಿ ಅಲ್ ಮರ್ಹೂಮ್ ಉಮರ್ ಆದಮ್ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫರಿ ಹಜ್ ಅಂಡ್ ಉಮ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ STO ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರೈಯತೋಂಗೆ ಮಜಲಿಯುಗೆ ಬಾರಶ್ ದಾಯಿರಾಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿ ಮೆಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶುಜಾವ್ Digital partner Diragu, printing partner Ink Motives, partners Motive Guests, Timeless Builders, OLH Motives, Mafahi Motives, ULive, Personal Computers, Moldavian, Kavanigarang, Duas Online. Tiladum